indege ikomeye ku isi mu ntambara ikaba n'indege itaraswa ikaba ikoreshwa mu butasi. Ese iyo ndege ni bwoko ki? Yitwa gute? Yavumbuwe nande? Ese iyo ndege koko nta cyogajuru gishobora kuyibona cyangwa radara? Igisirikare cy'Abanyamerika ku ruhushya rw'Abongereza babahaye uruhushya rwo gukora indege ijya kumera kimwe yitwaga Martin B-57, indege ifite amababa akomeye cyane y'umubyimba muto, ikaba rutura mu gutata no kurasa ibisasu biremereye. Yari ifite ubushobozi bwo kugendera ku butumburuke bw'ibirometero 20 na metero 400. Gusa iyi ndege bakoze nubwo yari igitangaza, ntabwo cyari igitekerezo cya nyuma, kuko intego nyamukuru kwari ugukora indege rurangiza y'akataraboneka idashobora kwiganwa n'undi muntu wari we wese. Igisirikare cya Amerika mu ishami ryacyo rishinzwe gukora ubushakashatsi kuri systeme zikoreshwa mu ndege z'Abanyamerika, US Air Research, ntabwo banyuzwe n'uburyo ki ino ndege ya Martin B-57 iteye n'ubushobozi bwayo. Bagerageje gushaka indi ndege ifite ubushobozi buhambaye kandi ishobora gukora ubutasi bwo hejuru no kujya ku rugamba icyarimwe. Byarangiye bakoze indi ndege yitwa RB-57D yabashaga kugendera ku butumburuke bw'ibirometero 19 na metero 500. Amerika yari bizi neza ko igeze ku kintu gihambaye kurya izabasha kugikora ubushakashatsi n'ubutasi mu kirere nta muntu n'umwe ubashije kuyivumbura cyangwa se ngo ayihanure. Nyamara ariko bitandukanye n'ibyo Abanyamerika n'Abongereza bibwiraga, Abasoviyete nabo baramaze gutyaza ikoranabuhanga ryabo, ndetse bari baramaze kugera ku ikoranabuhanga rihambaye rya radar zishobora gukurura zikanakurikirana indege ziri hejuru y'ubutumburuke bw'ibirometero 19 na metero 800. Byavugaga yuko icyo gihe indege z'ubutasi zabashaga gucika misile z'Abasoviyete ari izari kuba zigendera ku birometero 21 na metero 300 z'ubutumburuke. Bitaba ibyo indege yari yose yajya munsi y'ubutumburuke ikaba yagubwa gitomo n'Abasoviyete, kandi byaba na ngombwa bakayirasa. Kuyihanura byari nko kunywa amazi mu gihe bitaragera kuri ibirometero tumaze kuvuga. Bivuga yuko indege rero ya RB-57D y'Abanyamerika yashoboraga kuzamuka ku birometero 19 na metero 500, ubwo nayo Abasoviyete nayo bakaba bayifite mu biganza. Noneho baje gutekereza undi mushinga mushya, bakora indi ndege. Ese iyo ndege yaba yitwa nguki? Undi musirikare wo mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urwanira mu kirere, John Seaberg, yaje kwandika ubusabe bwe mu 1953 avuga yuko hari indege atekereza yuko yaba igisubizo ku buryo yagendera ku butumburuke bw'ibirometero 21 na metero 300. Iki gitekerezo cyakirijwe yombi bihita bishyirwa mu mushinga wihutirwa wahawe kode ya Board Eagle. Ibigo bikomeye cyane mu gukora indege muri Amerika birimo nka Bell Aircraft, Martin Aircraft na Fairchild Engine and Airplane bahawe amasezerano yo kunoza neza uyu mushinga mu gukora indege nshya z'ubutasi bwari kuba bwa nyuma butagenzurwa n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose uretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kigo gikomeye cyane mu gukora indege cya Lockheed Air Force Corporation bumvise iby'uyu mushinga nabo batanga ubusabe bwabo, bavuga ko bakora indege yakoreshwa n'igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere, gisaba umuhanga Johnson kuba yakora ishusho y'indege yifuzwa. Johnson yari yeganyezwa mu banjeniyeri bose b'ikigo cya Lockheed, niwe wari wakoze ibishushanyo by'indege zikomeye cyane icyo gihe nka P-57 na P-18 zarwanya intambara ya kabiri y'isi yose kandi zica agahigo kuba indege z'igitangaza mu guhangana n'umwanzi. Bakoze indege itwara umuntu umwe zigaheka ibisasu biremereye kandi zikabitura aho bishaka. Ishusho Johnson yakoze yise CL-2A2 agendeye ku ndege bitaga Lockheed 104. Habeho impaka nyinshi kugira ngo iyi shusho yemerwe. Bigejejwe ku meza y'abahanga mu bijyanye n'ubutasi mu ikoranabuhanga, Office of Scientific Intelligence,
muri iki gihe CIA yakoraga mu kwaha kw'amabwiriza y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga yuko kugira indege CIA izakoresha yemezwe, byanze bikunze byagombaga kwemezwa n'abasirikare bakuru b'abanyamerika. Indege nk'uko byumvikana yagombaga gukoreshwa na CIA. Ubutasi bw'abanyamerika, Perezida Edward D. Eisenhower niwe wemeje umushinga w'indege nyuma y'uko wari umaze gushimwa na Allen Dulles wari uhagarariye ubutasi bw'abanyamerika. Icyo gihe igihugu cya Lockheed nicyo cyakiriye miliyari 22 z'amadolari y'Amerika yarakuwe mu masezerano yo gukora indege. Aya mafaranga uyabaza mu munsi arenga kure miliyoni 214.7. Lockheed yagombaga gukora indege 20 ku ikubitiro. Iya mbere yagombaga kuba ifite agaciro ka miliyoni 1.26. ni ukuvuga ko nk'uyu munsi yaba ari miliyoni 12.3 mu madolari y'abanyamerika. Ubwo nanone akenda kungana na miliyari 12 mu manyarwanda. Nicyo giciro cy'indege imwe ya Lockheed yagombaga gukorwa. Iki kigo cyemeye ko kizacyarangiye gukora iyi ndege ya mbere mu kwezi kwa karindwi muri uwo mwaka w'1955. Amafaranga bayahabwa mu kwa gatatu. Indege yakorewe mu ruganda rwa Lockheed muri Scottsdale mu gace ka Burbank muri California. Ibikoresho byose byakoreshwaga muri iyi ndege byazaga mu ibanga rikomeye cyane, n'ibice bigize iyi ndege nabyo bikamenywa n'abantu mbarwa b'abahanga kandi bizewe cyane n'ubutasi. Ese iyi ndege koko yaje kugera ku nzozi bifuzaga? Indege imaze gukorwa hagombaga gukurikiraho noneho ibyo kuyigenzura. Kubera ubuhangange bwayo ntabwo byari gukunda yuko igeragerezwa ku kibuga cy'indege cya Burbank Air Force, kubera n'ikoranabuhanga ryari ryagombaga kubibanga mu mahanga atava harishimuta akarikoresha. CIA yanzuye yuko iyi ndege yagerezwa mu gace k'ibanga ka Area 51 Zone 51. Bayipakira ari ibice bigiye bitandukanye, bayipakira mu zindi ndege n'imodoka, ijya kugeragezwa muri Area 51 ari naho bayiteranyirije bwa nyuma. Twakomeje kubivuga ariko ntitwavuze izina ryayo. Mu kwezi kwa karindwi mu 1755 nibwo iyi ndege karundura yari iri kugeragezwa kandi igomba kuba igisubizo cy'ubutasi bw'abanyamerika. Yahise yitwa rero U2. U ikomoka ku ijambo utility. CIA yanze kuyiha izina rya R, ryari kuba rivuga reconnaissance cyangwa se ubutasi. Hari mu rwego rwo kugira ngo bayobye uburari ku izina ry'indege. Umushinga wo gukora bene izi ndege CIA yari yarawise Acton. Umuhanga James Barker niwe wakoze optics cyangwa se optique za kamera rutura zagombaga kuba ziri muri iyi ndege, ari nazo zigenzura byinshi mu by'indege igenzura. Ifite kamera z'ubwoko bwinshi kandi butandukanye zikoranye ubuhanga zigendana nayo. Ni kamera rutura zifitiye ikimero cya feet 2.5, ni ukuvuga nka santimetero 76. Ibi bipimo kamera ikabigira mu gihe indege iri ku butumburuke bwa metero 18. Gusa iyi ndege iyo iri ku birometero 18, ibirometero birenga 21, ni indege kandi igomba kuba yuzuye ibikoresho ku buryo no kubona umwanya muto cyane byagorana. Ibaze yuko James Barker wakoraga systeme za kamera yaje gusaba ahantu hatoya hangana na santimetero 15 ho gushyira lens ya santimetero 610, maze Johnson wari ushinzwe gukora design y'indege avuga mu buryo busa nk'ubusetsa agira ati, nshobora kugurisha nyogokuru wanjye kuri izo inch 3 nyinshi zindi uri gusaba. James Barker yaje kurangira akoresha lens ya santimetero 460 kuri f13.85 ku buso bwa santimetero 33 kuri 33. Kamera zari zisanzwe zikora mu bikorwa byo gutata zikozwe n'indege zari zisanganywe resolution iri munsi cyane ya santimetero 7. Igihe uri kuba hejuru y'ubutumburuke bwa kilometero 10 nta cyo zari kumara, kuko iyi ndege yari ishyizwe ku butumburuke bwa birometero 21. Zari kamera zihambaye kandi zifite ubushobozi bwo kureba ahantu hose. Ubwo indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagurukiraga ku butumburuke bwo hejuru cyane yakururwaga na radar, CIA yahise itangira umushinga w'isi w'umukororombya Project Rainbow, wari ugamije kugabanyiriza indege ya U2 ibyago byo kuba yakururwa na za radar z'Abasoviyete. Indege ya U2 twakomeje kuvuga yaje gukorwa bwa nyuma, niyo yaje gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera ku bikorwa by'ubutasi mu isanzure kandi ikabikora ntacyo yikanga. Ni indege n'uyu munsi ishobora gutambagira ikirere hejuru y'ubutumburuke buri hejuru y'ibirometero 21 ahantu hose ishaka, haba mu Burusiya cyangwa se ahandi hose hasigaye ku isi ntihagire umuntu uyitahora. Niyo ndege ya mbere yizewe mu gukurura amakuru y'ubutasi
bukorewe mu kirere. Gusa uko imyaka yagiye ihindi iyi ndege yagiye ivugururwa kubera ko ikoranabuhanga n'ubukorikori yari ifite mu 1955 bwagombaga guhindukana n'igihe byanze bikunze. Yongeyemo ubushobozi bw'uko imyaka yagiye yicuma ikagenda ivugururwa. Na n'uyu munsi iracyongerwamo ubundi bushobozi. Biteganyijwe ko mu 2022 izaba yamaze guhabwa ubushobozi burenze ubw'ifite uyu munsi. Izajya ikoreshwa mu rugamba rwa gisirikare mu buryo buteye imbere cyane. Umushinga abanyamerika bari gukora mu gukoresha ibikoresho bihambaye Advanced Manager Battle System biri gutegurwa buryo ki ku rugamba hashobora gukoreshwa ibikoresho byinshi abantu bakeya, hanyuma ikoranabuhanga ubwaryo rikaba ari ryo rigenzura urugamba n'urwego rwo kugabanya amaraso y'abana b'abanyamerika ameneka ku rugamba. Uyu mushinga nurangira biteganyijwe ko uzaba ugamije guhuza uburyo bwose bw'imirwanire burimo bwo mu butaka, mu kirere no mu nyanja no mu isanzure no kuri murandasi, muri cyberspace, byose bigashyirwa mu ndege ikabigenzura iri mu kirere, itanga amakuru, ikajya igenzura aho ariho hose aho ishaka kujya. Tubifuriza ibihe byiza mwese, naho ubutaha. The Lockheed U2 imwe mu ndege zibarirwa mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States Air Force, ikaba n'indege ihambaye cyane ikoreshwa n'urwego rw'ubutasi rwa CIA. Ni indege ikora akazi iri kumwe n'umupilote umwe gusa, igafata uruhuri rw'amashusho ahantu hose ishatse, ariko umwihariko wayo ibiri ku butumburuke bwo hejuru cyane. Yahimbwe akazi na ka Dragon Lady, umugore wa Darago. Amanywa nijoro n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose, mu mvura cyangwa mu zuba, ibikusanya amakuru y'ubutasi bukozwe mu bwoko bwose buri mu cyitwa intelligence gathering. Ni ukuvuga ubutasi bukorwa na muntu humanity, ariko bugakorwa mu isanzure by'Abanyamerika Geospatial Intelligence, ariko birumvikana hanazamo ubutasi bukorerwa kuri murandasi, cyber intelligence, cyber or digital network intelligence, ariko harimo n'ubundi butandukanye. Nimwe mu ndege zihambaye muri aka kazi. Ikigo cya Lockheed Corporation cyapanze umushinga mu 1953 uza kwemezwa mu 1954, maze indege ya mbere iguruka mu 1955. Ntabwo byatindaga. Iki gihe rwari hasi hejuru mu ntambara y'amagambo Gulf War hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Soviet na Ubushinwa na Cuba. Iyi ndege yiswe Dragon Lady cyangwa se umugore wa Darago. Lockheed U2 ni indege yakoze akazi kadasanzwe kubera yuko iyitahaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari kuba yarimburwa byoroshye cyane ahagana mu 1962, ubwo Abasoviyeti bashingaga ibisasu bikomeye muri Cuba biteguye kubirekurira Washington ku murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abapilote b'izi ndege nibo baze kubivumbura, babibona bari mu ndege mu bushorishori bw'ibicu, hari mu birometero birenga 21 byose mu kirere bogoga isanzure. Indege iri mu bikoresho bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza ku mwanya wa mbere mu kugira igisirikare cy'urutare ku isi. Ni indege yafashije Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara zitandukanye, zirimo n'intambara y'ubutita, intambara yo muri Afghanistan, intambara yo muri Iraq n'ahandi hatandukanye, ikanatanga amakuru menshi ku bihugu byo muri OTAN ku bitero byabaga byateguwe cyangwa se bishobora gutegurwa n'abanzi babyo. Reka tubahe ikaze tuganire kuri iyi ndege y'umwiburungushu udasanzwe ikora akazi gahambaye mu gisirikare, by'umwihariko mu kwiga no kugenzura umwanzi kandi iri hejuru cyane. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, igisirikare cy'Abanyamerika
cyari mu bibazo byinshi byo guhangana n'abasoviyete bari bakomeye muri byinshi. Abasoviyete byari ibihugu byishyize hamwe kandi bikomeye, bifite igisirikare cyinshi kandi bikagira ibikoresho byinshi bya gisirikare n'ubutasi bukora akazi katagira uko kangana. Ariko by'umwihariko abasoviyete bari banafite inganda nyinshi zicura intwaro n'ubundi ku buryo byari gushugisha abanyamerika. Igisirikare rero cy'abanyamerika kimaze kubona ibi ngibi, basanze ari ngombwa gushaka uburyo buhambaye bwo gutata hakoreshejwe inzira z'isanzure cyangwa se mu kirere. Kwari kugira babashe gutandukana n'ubutasi bw'abasoviyete, bafashe gutahura imigambi myinshi ikorerwa ku butaka bw'abasoviyete. Ibijyanye no gukaza ubutasi bukorerwa mu kirere byari n'uburyo bwo kwirinda yuko abanyamerika bazongera guterwa batunguwe nk'ibyababayeho mu gihe Ubuyapani bwahanyanyagazaga bukaguma kubagabaho ibitero by'indege by'abakamikazi byashenye ibirindiro by'abanyamerika birwanira mu mazi Pearl Harbor. Icyo bamenya muri ibi bitero nicyo cyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjira mu ntambara ya kabiri y'isi yose, gihereza isomo rya gisirikare Ubuyapani. Ingabo z'abanyamerika zirwanira mu kirere USAF ku bufatanye na kaminuza ya Massachusetts Institute MIT ku mushinga wa projet yiswe Lincoln, bakoze raporo ndende yiswe Beacon Hill Reports ishingiye ku bushakashatsi bwakozwe hagati y'1951 n'1952, bagaragaza amakuru menshi ku bijyanye n'ubushobozi bw'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko n'urugamba bashobora kwinjiramo mu butasi bw'abasoviyete. Raporo yerekanaga yuko abanyamerika bakeneye kujya babona amakuru menshi ku bijyanye n'ubutasi kandi icyo gihe bwari bukiri hasi cyane. Raporo yanagaragazaga yuko ubutasi bw'abasoviyete buri hejuru cyane bw'abanyamerika. Igitabo The CIA and Research Program 1954 kivuga ko hashyizweho komite iyobowe na Overheads mu bijyanye n'ubugenge mu kuyobora umushinga w'ubugenge wo kubaka indege ya rutura ishobora kujya mu kirere hejuru ikamara igihe kirekire cyane igenzura amakuru yose. Umushinga nyirizina wagenzurwaga na Major General Gordon Philip Saville wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu kirere hamwe n'abandi bahanga babiri barimo James na Philibert, mu bastronaut bazi bamenya n'isanzure muri optique. Harimo kandi n'undi muhanga mu bya siyanse witwa Edwin Herbert Rand. Intego yabo kwari ugukora butike yihariye y'indege y'ubutasi ya U2 yari igiye kuzaba igisubizo cy'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo babashe kureba niba bajya hejuru y'ubutasi bw'abasoviyete. Ubutasi buhambaye abanyamerika bari kubwizera gusa mu gihe barangije gushyira indege yabo mu kirere yatangiye akazi. Banzuye yuko igomba kuba ari indege igendera ku butumburukiro bwo hejuru cyane ku buryo radari z'abasoviyete cyangwa se ibindi byogajuru byabo bigenzura amakuru bidashobora kuyibona mu buryo bworoshye. Banzuye kandi ko indege yabo igomba gukora akazi kabo ku butumburukiro bwo hejuru cyane ibirometero 21 na metero 300. Mu mibare yari indege y'akataraboneka itarigeze yubakwa n'undi muntu wari wese ku isi. Uburyo bw'ubutasi buhambaye bwakorwaga n'indege bwari hejuru kurusha ubundi bwari bw'Abadage mu ntambara ya kabiri y'isi yose bagenzura ibice byose by'isi by'Uburayi. Ariko intambara ya kabiri y'isi yose imaze kurangira, abasoviyete bahise batwara uburyo bwose bw'ubutasi bw'Abadage bwakorerwaga mu kirere, babasha kugenzura icyitwa amakuru ashingiye ku mashusho n'amafoto yafatwaga n'indege hava akagera ku isi. Bamaze kwemeranya ku mushinga w'uburyo iyi ndege izaba ihambaye, nibwo umwastronaute w'umuhanga wari mu team itegura Garka watangiye gukora system za kamera zigomba kujyana n'iyi ndege kugira ngo ibashe gukora akazi kayo neza. Yafatanyije n'undi muhanga mu gukora za kamera wakoraga mu kigo cy'ikoranabuhanga Dr. Scott. Bakoze kamera system ikoresheje uburyo bwa Hekon K38. Bifashisha lens ya kamera ya inch 24 ni ukuvuga milimetero 610. Bayihaye ubushobozi bwo gukora ku butumbukiro bwo hejuru cyane n'ubushobozi bwo kubitakurwa n'ibyuma ibyo aribyo byose bigenzura indege mu kirere. Kamera bayihaye yari kamera ifite ubushobozi buhambaye, nawe urabyumva ko yagombaga gukoreshwa mu kazi kihariye k'ubutasi gakozwe n'indege yihariye yizweho igihe kirekire cyane kandi iri ku butumburuke bw'ibirometero birenga 21 hejuru mu gicu. Nyuma y'umwaka w'1950 ingabo z'abasoviyete zirwanira mu kirere zatangiye ibikorwa by'ubushataranyi kuri Amerika. Umunsi ku wundi zikagaba ibitero ku ndege zose z'abanyamerika cyangwa se mu bihugu bitandukanye bikorana bya hafi n'abanyamerika. Ariko mu myaka ya mbere babanje kuzahaza cyane ibikorwa bya gisirikare biri hafi y'imipaka y'igihugu bagenzura. Rimwe na rimwe kandi ibitero byanagabwaga ku ndege ziri mu kirere cy'Ubuyapani. Indege zibasirwaga cyane zabaga zavumbuye yuko zikora ubutasi
abanyamerika bari bafite indege bakoresha bene ubu butasi zirimo nka Boeing RB-47 zagendaga ku butumburuke bwo hejuru, ariko abasoviyete bari bararangije kuzivumbura bakazigabaho ibisasu biremereye.